Poštovani prijatelji, dobar vam dan. Danas vam želim pokazati kako zamijeniti ležaj na vašoj veš mašini. Ova veš mašina je stara otprilike nekih 200 godina sa radom svaki dan po 3 pranja itd. itd. Zadnje vrijeme proizvodi ekstremno veliku buku kada radi centrifugu, te ako sjedite ili stojite blizu mašine, kontate da će čitav bubanj izletiti van po hlupatom kadu, neki ormanjčić, špiglu itd. Čak ne smijete više napustiti stan ili kuću dok vaša mašina radi jer vas strah šta može sve biti. Danas vam želim pokazati kako skinuti, odnosno zamijeniti jedan takav ležaj. Ležaj smo naručili i pristupamo skidanju, odnosno rasklapanju same veš mašine. Ono prvo što trebate uraditi jeste skinuti ovdje dva krstasta šarafa te skinuti sami poklopac vaše veš mašine sa gornje strane. Sljedeća stvar koju trebate uraditi jeste ključ 13 ili gedora skida 3 šarafa koja drži sami remen i nosač vaše tromela, odnosno vašeg bubnja. Ta 3 šarafa su, jedan je ovdje, jedan je dole sa ove strane i jedan je ovdje. Ovaj gornji šaraf ovdje možete jednostavno izvrnuti sa produžetkom vaših gedora, dok lijevi, eventualno desni, morat ćete se malo oznojiti. Kada ste skinuli šarafe koji drže vaš remen, odnosno nosač vašeg remena i sve ostalo, znači ovdje i gore 3 šarafa, pristupate skidanju sljedeća 3 šarafa 13 koji se nalazi na samom bubnju. Sljedeća stvar koju morate uraditi jeste skinuti ovaj, nazovemo ga točak, kako se zove, nemam pojma. To je zaista, ne znam je li to zapeklo ili je to tvrdo, uglavnom morate puno čekićati. Udarite ovako i povučete ovaj dio i to skine, siđe ko budala. Izvrnite šaraf ponovno vani, skinete ovaj dio, lagano šavciger koristite, polako njega skinete, ostavite negdje na stranu i slijedi skidanje ovog dijela. Kako ćemo to skinuti, pojma nema. Poskidali smo sve, zaista je bilo mnogo čekićanja. Jedan nam je ležaj ostao na mašini, a drugi moramo izbiti. Ono što je zanimljivo na ovom crvenom dijelu ovdje, vanjski ležaj je broj 6024, identičan ležaj koji ide na radilicu Minarelli ležećeg motora bilo kog skutera. Sada moramo izbiti ovaj ležaj. Ležaj smo izbili. To bi bilo ukratko kako skinuti ležajeve koji su stradali na vašoj veš mašini koja je prilikom centrifuge proizvodila ogromnu buku. Da se razumijemo, ja ove stvari nikada nisam radio. Kontao sam da odnesem mašinu na popravak, međutim sama dijagnoza i cijena koštanja je 70 eura, plus materijal, plus ruke
tako da ne bi se isplatilo ni u kom slučaju opremati tu mašinu, nego bi se morala uzeti nova. Ja sam se odlučio, jer je mašina zaista dobra, odlučio sam se zamijeniti taj lager, odnosno sada izvaditi, pa ću to zamijeniti, snimit ću poseban video za to. Pošto to, kao što sam rekao, nikada nisam radio, pozvao sam svog prijatelja koji je inače majstor za te stvari i klima uređaje. On mi je rekao kako se skidaju svi ti dijelovi, a što se tiče lagera, samog ubacivanja i čupanja, već imam ogromno iskustvo na reparaciji skutera, tako da uspješno sam izvadio taj dio. Malo su ruke prljave, čekić u ruke i udri, što naš narod rekao. Sljedeći video ću uraditi kako postaviti te lagere, montirati sve to i onda probamo veš mašinu na njenu funkciju. Veliki pozdrav, čao!